You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sisters all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sing this is Amazibu, yeah, cause this is Africa. Soki yote masiyande ngai sina kufa kalani. Soki yote masiyande ngai sina beba kalani. Soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa. Kasingolu ya Nzambele ki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, avec l'engako innocent. Kasi mokonzi monena ndimi kokufela ngai. Soki yote masiyande ngai esina kufa kalani. Soki yote masiyande ngai esina beba kalani. Soki yote Mituna ka ofele atanga ndenge nini yeko tatato mamate asilisi kelasi kino azilipama bambala mingi ngamoko na mituna ka ici. Bonsoir, bonjour encore, ça dépend de là que vous nous suivez. Là on est sur www.congoasika.com. On est encore sur www.congoasika.net. Si tu as Gaillard, Kanya Lobaka, hein, dans une émission de service,
tout son matanga pour tout mingi congolais il faut l'intégrer tu vas dans mboka mondele mais il faut l'intégrer en tant que sportif en tant que footballeur tu suis tranche na biso ya sika na site donc émission na biso sika hein école de sportif autrement dit école de jogo émission koleka na Congo sika tokozwa tous les sportifs aleka na Suède awa akoleka kopesa là tozana sango ya mawa kaka nezalaka balobi Congo ya sika ba journaliste intégré Eric Photo intégré Maurice Pomé intégré hein un jeune sportif un jeune fanatique à Koufaki awa dimanche passé dimanche le 30 match betemaki na terrain au zomona awa parce que ali na stade oyo muta Koufaki awa donc mundele azun kuba mundele adaye je veux biso en tant que site en tant que chroniqueur en tant que journaliste de l'investigation na yiko zabilili bana Suède karane zalaka et na confirmer batu ba jeune na biso ba frère congolais ba leka na équipe oyo Golden ba jeune ba beta awa sans oublier Blaise Bemba autrement dit Mamale Meka bana bunga micho ba sepeli sans oublier si Andonga la René Makondele Massa nanga Yannick Bapupa sans oublier Eric Ekunde wana ba congolais oyo ba beta l'équipe na Golden donc to yaki pona to pesa message na biso ya mawa site ça la site kangi Suède site to confirmer na tous les événements scandinaves de combo ya supporter kwa Koufi comme les ali Stéphane Rossel a 43 ans père de 3 enfants atiki bana misato sango ya mawa aiko to la match kanisa ka mama ko la match ba fanatique andi bazaka bango ba yeba na kolomboka nkuba muta Koufi donc tu as posé l'image sans plus tarder Eric Photo quand nebsaka yo oza Congo sika site Gaïa en fait votre humble chroniqueur Triple B wa Yambo donc tu as posé l'image quand neza la capé tout le capé moi qui personne bazar on va témoigner pour Stéphane après tous les cas merci beaucoup quand neza la ka tu as encore un invité à un témoignage il y a ma casse pour Stéphane mais Triple B wa Yambo m'a changé ma solo na kenya en anglais qu'on a bao balanda biso ba yo ka Guillaume Melonga Guinée d'or zo message yango yo my friend. What you have to say about Stefan, the guy who's dying last Sunday on game? Yeah, it was really sad that a father got killed, and you can see that many people support his family that now is gone, and the father had 4 kids, and now he's gone, and his kids is going to grow up without a dad, and his wife is going to almost be alone, and it's really sad. But people are helping his family now, and that's really good. And me myself, I'm going to probably give him some money for the family so they can support themselves. Okay, thank you. What's your name? Kerim. Okay, Kerim, you have to say something in Swedish because we have many people, many friends from Congo. Okay. They understand good Swedish. So say something about that in Swedish, please. Should I say? Yes, take it in svenska. Ja, det är väldigt synd att pappan, eller att Stefan dog, och stöd familjen. För nu kommer de få växa upp utan en pappa, och om ni har chansen, bara lägg några kronor. Det är bättre än ingenting. Och man ska inte behöva dö bara för att man vill gå och kolla på sin favoritlag, spela lite fotboll. Och det är rättare sagt helt sjukt att det här hände. Och den 30 mars kommer vara en minnesdag i resten av alla våra liv. Karaneza like les sous-sous, on a biso Chiranton na Titanic, genre nene ya DSMP, masa ngai oza masolo, quand le baki, école de Diogo, émission côté na site, émission ba joueur, Karaneza la ka, vient nga Willy Ngongo ne le baki, carbone 14, forme na forme, ce qui le lo, qui peut comme bête ba discorrect, vient ngai Karaneza la ka, calamité na mabele, tout le sounini, to kota ki to banda to kota na kati. Sabino qui place muto kufaki dimanche so doza awa eza presse oza masolo ya presse dona simana kuna to na Telefira Sport eza chaîne ya munene mboka oyo mutu to zala awa atala Telefira Sport bana simana kuna Eric Photo ka nenge zalaka bendela balanda Congo sika place bon avec place dona biso ya Stéphane Kufaki Rossel pasa Kufaki abumaki kuna Eric Photo robenda bomona akufaki kuna tribune 14
donc adaki kuna titi kuchi jogo mne na mboka oyo po eza masolo ba jogo eza masolo sportif ba joueur ya solo kanya lobaka kana ngai Richard Ekunde jogo munene Blaise na confirmé sur Blaise mais quand même les bana bumbu na mitu ba telemi sans oublier Yannick jogo donc masolo yango yo tu awa atona terrain yo golden équipe munene na mboka oyo tona terrain so moni abakangi même terrain pour matanga bana matanga mtakufaki donc presque yana singa kuna il est fait la sport presque munene bazakuna bazo entraîneur yo kuna aloba accident le kaki awa presque na kufaki biso tu peux nous un message tu vas confirmer dans la quand na lobaki venant Maurice premier na lobaka kaka venant Maurice premier boss de boss petit na elle est très très fort avant centre non tu vas bien belé mais tu veux ça un message à la Suède qui toki na matanga Mutakufi c'est pas dire qu'il faut arabe noir pour le Congolais faut l'intégrer Congolais et vont na mboka mundele il faut l'intégrer Mutakufi boye oluki poyeba parce que Congolais kufra awa donc to ya peka to lobi peka na pire esprit tous à réintégrer donc mimi ngalo bezate na zoli bino susu masolo nezalaka votre humble chroniqueur votre humble journaliste papier okra nezalaka to sala masolo pona mboka quoi Mutakufa ki to ya clôturer masolo donc to mimi di banda stade yangoyo kufa ki awa banda kuna donc to sala masolo na biso quoi donc sans plus tarder Eric dans la terrain Eric Zob bana Suède bana mokilo mbomba ba kotaba image oyo ba mona maki tona toza na stadium quoi pona vo côté fo macaron donc ngai atanki gamala asfens ka sabela na macaron ngai na bête na mboko na première division ba yebi na macaron yango na koti ba kota ka changa to ka bo koti bi kote lela j'ai un macaron donc na bête na mboko en tant que professionnel na bête na mboko en tant que professionnel pendant plus de 9 ans donc jogo avandi awa yango na tozuka ka masolo to koti awa kwa to clôturer de photo to malibanda to pesa batu o ba kozana message ko pesa pona ndeko akufaki après to le kanga ni zalaka photo merci bonjour quand on est zalaka tu dis sous supporter mon sous on a pesa message na Stéphane hello my friend hello my name is Jesper. Okay, what you have to say about Stefan the Golden fans will die on last Sunday? I'm sorry for his family and the football life in Sweden. It's terrible this happened. Yes, because it's not good. Many people they don't like it. Why man want to die for football game? It's not good. So, what do you think about the fans? What message you have to say about the fans? You know, he wants to see the football game. You know, to take the other way because he don't want to see the fight, and this happened. He's dying for the football. Okay, thank you very much and take your time today. Thank you. Bye. Pour connaître que yo journaliste ya solo journaliste au Kangama solo. Hey. What's your name? Sana, what you have to say about Stefan, the guy, the Golden fans, the guy was dying on last Sunday? Yeah, I think it's terrible. It's has nothing to do with football or sport at all, and I think it's a disgrace. Yes. Embarrassing. Yeah. Okay. And he left 3 children. What you have to say about the family? I just feel sorry for them, of course. They lost their father, and it's just it shouldn't happen. Okay. Okay. Thank you very much, and take your time and have a nice day. Thank you. Bye. Bye. Merci encore, na remercie encore bafano balinga ngai, bafano bazonga ki musalo etambola kitoko na Scandinavie, hein, sans oublier vrai chéri quand na lobaki, hein, quand na lobaki les susu, hein. Nancy Okale na Finlande. Motema ya bo compléter déjà na biso, maman na chéri, masolo yango to confirmer quand na ezalaka, hein, sans oublier encore Maga Armani. Hein? Moi, c'est mon petit mot qui toque, petit mot dans ma swag, petit mot propre, tu vas confirmer. Eric Dubois, venant à Richard Elenga, où ils ont émission à Bino, Bajen, tout, Bajogo, Nyonso, Balekawa. Moi, c'est un petit maestro, émission Yango. Les gars, moi, je suis sur Facebook, les Alakaka, donc, éco-sportif. Donc, tu as tout Bino, image
ok bon que muta kufaki toye awa ça prouve que nous on est là tout ça la première fois dans la vie émission et là on y a ce que les kawa tout ça la wana donc sans plus tarder avec photo quand il y a bisa yo quand on a boîte tout on a mawa muta kufaki oza émission mawa mais ma staff na ngai donc tout le sounini émission c'est bon tout système sur la biso les toleki toleka Eric photo quand on a